Imwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi bayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona. Mu Burundi, General Evariste Ndayishimiye mu kanya gashize amaze kurahirira kuzayobora igihugu. Ibirori byo kumurahiza byabereye mu murwa mukuru w'igihugu Gitega. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Evariste, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Uwo ni Bwana Evariste Ndayishimiye ubwo yaramaze kurahirira kuzayobora igihugu muri manda y'imyaka 7. Iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru yo hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Ndakuramukije Edi, namwe muduteze amatwi tuyahere aha muri Amerika. Perezida Donald Trump yarasabye perezida w'Ubushinwa Xi Jinping kumufasha ngo aze yongere gutorwa mu matora yo mu mwaka wa 2020. Ibi byavuzwe n'uwahoze ari umufasha wiwe John Bolton mu gitabo gishasha yanditse. Byagaragaye mu nyandiko zimwe z'ico gitabo zashizwe ahabona kuri wa gatatu n'ibinyamakuru byandikira aha muri Amerika, The Washington Post, The New York Times na The Wall Street Journal. John Bolton yanditse avuga ko mu nama yahuje abo bategetsi babiri mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, Trump yabwiye Xi Jinping ko yihweje igihagararo Ubushinwa bufise ku butunzi bw'isi atankeka bushobora kugira ico bukoze akongera agatorwa. Trump yashimikiye ko Ubushinwa buguze isoya nyinshi hamwe n'ingano za Amerika bishobora kuzomugirira ingaruka nziza mu matora. John Bolton yabaye umuhanuzi mu by'umutekano muri perezidansi ya Amerika mu kiringo c'amezi 17 imbere yo gutanga imihoho mu kwezi kw'icenda umwaka uheze. Bolton avuga ko ababajwe n'uko ibyo Trump yavuze abanyagihugu batabyisomera bitewe n'uko leta yabujije ko ico gitabo ciwe gisohoka imbere yo gusuzuma ibirimwo. Komiseri w'akanama kaoni kajejwe agateka kazina muntu aragabisha ko ubuzima bw'abanyagihugu bubangamiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe intambara zibandanya ziyongera mu gihugu. Michel Bachelet yabitangaje kuri wa gatatu muri ako kanama aho kari mu mwihwezo w'uko byifashe muri Kongo. Michel Bachelet avuga ko mu mezi 8 aheze abasivili 1300 bishwe mu ntambara z'imirwi yitwaje ibirwanisho n'abasirikare ba leta. Atuma urutoki ku bwicanyi bushingiye ku moko mu ntara ya Ituri ahanini bukorwa nabo mu bwoko bw'abarendu batera abahema. Amenyesha kandi ko bwatandukiriye n'ayandi moko. Ibikorwa bya gisirikare k'umuhari witwaje ibirwanisho ADF mu ntara ya Kivu yo mu buraruko byama byakurikiwe n'ibitero by'uwo muhari ku basivile mu kwihora ibitero bya leta. Tukivuga kuri iyo nama, abayitavye baravuze ku macakubiri ashingiye ku rukoba agaragara mu bice bitari bike ku isi. Baca basaba amatohoza yigenga ku rupfu rwa George Floyd, umunyamerika w'umwirabure aheruka gupfira mu minwe y'igipolisi. Umuvukanyi wa Floyd yari yatumiwe muri iyo nama. Yayitavye ari mu gisagara ca Houston hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Yasabye ako kanama gufasha kugira ubutungane bukore ku muvukanyi wiwe no kubirabure bo muri Leta z'Ubumwe za Amerika muri rusangi. Imbere yuko iyo nama itangura, ambasaderi wa Amerika muri ONU i Geneve Andrew Bremberg yashikirije ko Amerika yiyemeje guhagurukira ikibazo c'amacakubiri y'urukoba hamwe n'akarenganyo kayakomokako. Washington, Ijwi ry'Amerika. Muri Afrika batavuga rumwe muri Sudani y'umanuko barahavuye baratera imikono ku masezerano yerekeye igabangana ry'intwaro mu mareta 10 y'ico gihugu. Ni ikibazo gikomeye cari kigisigaye ari intambamyi y'amahoro kuva leta y'ubumwe ishingwa mu kwezi kwa kabiri. Perezida Salva Kiir hamwe n'uwahoze amurwanya Riek Machar ubu ari cegera ciwe bari barananiranywe kumvikana kwigabanganya bw'ayo mareta
cyane cyane ayimburwamwo ibitoro. Mu ndwi iheze amaleta y'Ubwongereza, Norvege na Leta z'Ubumwe za Amerika yari yabasabye ko byihuta ko hagenwa baburamatari mu gihe intambara zari zongeye kwaduka mu maleta atagira indongozi. Abaforoma muri Zimbabwe barahagaritse akazi baje mu myiyerekano ku munsi wa gatatu inyuma yaho leta igabanirije imishahara yabo atansiguro bahawe. Abaganga baragabishije ko bashobora nabo kwifatanya nabo, bavuga ko badashobora kwikorera umutwaro w'akazi kose muri iki gihe cya COVID-19 aho abanduye baza bashitse hafi 200 muri Zimbabwe. Arakoze Aloise Bigirimana utugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika, twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Kubadukurikira kuri internet, adresi yacu ni wa@radioyacu.com. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara na karyo Ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Mu Burundi kuri uyu wa kane kuri stade y'Ingoma mu murwa mukuru wa Gitega niho habereye irahira ry'umukuru w'igihugu mushya Evariste Ndayishimiye. Mu kanya gato nyakubahwa umukuru w'igihugu Abarundi bitoreye igereko rya 20 Rusama umwaka wa 2022 agira kuzagiremo. Ku isaha ya saa 5:23 hafi 23 za mu gitondo nibwo bwana Evariste Ndayishimiye n'umufasha we yinjiye muri stade. Uwo muhango wabanjirijwe no kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Hakurikiyeho gusabira igihugu n'abayobozi bashya. Uwo muhango ukaba wayobowe n'abayobozi b'amadini barimo Joachim Ntahondereye, umuyobozi w'inama y'abepiskopi gatolika mu Burundi. Umuhundi mihezagiro yawe yererwe yongere yerera Abarundi bose atanumwe avuyemo, tugira itekane dutere imbere, dutunganirwe kubw'uburongozi bwiza bwiwe. Turabe ryiza kumwe nawe uko dukoraniye ngaha ngo twakire indahiro yiwe yuko tubera se Barundi mu mutekano n'amahoro. Uru rubanza ruhambaye mu buzima bw'igihugu cyacu ruranguke neza cyane. Indahiro yiwe ayerekeza ubwa mbere kuri wewe. Mugabire mutima wawe mweranda, abigirane umutima ugororotse kandi utirondera, uheze mbere uze wame umwakirana impuhwe kandi umwumvira igihe cyose azokubita ibipfukamira imbere yawe agusenga ngo yongere agusabe. Inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo ku muhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730.
ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu. umuhango w'irahira rya Evariste Ndayishimiye witabiriwe n'amagana y'abarundi, abahagarariye ibihugu byabo mu gihugu ndetse n'abanyacyubahiro bake baturutse hanze y'igihugu barimo Vice Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu. Hari kandi uwigeze kuyobora igihugu cya Tanzania Jakaya Kikwete. Indahiro y'umukuru w'igihugu yakiriwe n'inteko y'abacamanza b'urukiko rurengera itegeko nshinga. Ukuriye urwo rukiko yabanje kwibutsa icyo itegeko riteganya ku irahira ry'umukuru w'igihugu. Ibintu uko biza gukurikirana nuku mu kanya umukuru w'igihugu yatowe arashika ahateguwe kugira ashikirize indahiro. Ubugira kabiri mu gushikiriza indahiro yiwe afata mu kuboko kw'ibubamfu ibendera ry'igihugu n'iry'ubumwe bw'abarundi, aduza ukuboko kw'iburyo. Ahejeje kurahira aca yegera imbere ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ashire umukono ku ndahiro ahejeje gutanga. Sentare nayo ica yakira iyo ndahiro, bigakorwa mu gushira imikono y'abayigize munsi y'iyo ndahiro izoba ihejeje gutangwa. Ivyo birangiye umukuru w'igihugu araza gushikirizwa ibimenyetso biranga ubutegetsi bw'igihugu ngaha mu Burundi. Nyuma hakurikiyeho irahira rya Perezida mushya Evariste Ndayishimiye. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Evariste, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Banywanyi bakunze ibijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2325, 9685, 9815 n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, ibihumbi 15,675 n'ibihumbi 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, ibihumbi 9,470, igihumbi 170 n'ibihumbi 13,630. Ni ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu. Iyi nkuru turacyayikurikirana, ibyavugiwe muri uwo muhango tukaza kubibagezaho mu makuru yacu ataha. Muri Uganda, zimwe mu mpunzi z'abarundi batuye mu nkambi ya Rukinga mu burengerazuba bwa Uganda baravuga ko nubwo hagiyeho ubutegetsi bushya mu Burundi, nta cyizere bafitiye ubutegetsi bugiye kujyaho, ku buryo
nta cyizere bafitiye ubwo butegetsi ku buryo bahita bataha. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yaganiriye na bamwe mu Barundi bari muri iyo nkambi. Impunzi nyinshi z'Abarundi maze kuganira nazo kuva aho Perezida Nkurunziza w'Uburundi yitabiye Imana zerekana ishavu ryinshi ku rupfu rwe. Nashatse kumenya niba zigiye gufata umwanzuro wo gutahuka ubwo atakiriho, dore ko zahunze ku butegetsi bwe. Oya, ntibivuga ko ngo kuko Perezida Nkurunziza atakiri ku butegetsi canke se yapfuye ngo jewe nkanje kumbireba n'ibintu nagiye mbona mu gihugu. Mu by'ukuri hariho nk'abantu bafite icyo bafana Perezida nkabo, za ntumwa z'umugambwe zikora mu zindi nzego z'igihugu zikishimikiza umugambwe zigahohotera abandi banyagihugu. Nkatwe bamwe twarabasende DFDD, byinshi turabizi. Umugambwe utangura urugamba rugenda rugwana kugeza duhungutse tukava za Tanzania n'ahandi mu bindi bihugu, nta mabanga ari y'umugambwe twari tuyobewe. Ariko mu by'ukuri nk'abantu benshi b'impunzi usanga bagiye bagirana ikibazo n'abantu b'abategetsi atari perezida, ariko bakora mu izina ry'ubwo butegetsi. Ubwo rero ugasanga nka perezida arabyitiriwe ko bari umutwe w'ibibazo byose. Suko kuvuga yuko twahunze tunga umukuru w'igihugu Yarahiriye ku buyobozi, hanini twahunze inzego zito zito zari hajya ku mitumba, hajya mu makaritsiye, nizo zengo ziratubangamira cyane gose. Turabye nk'ahantu nari mperereye nko ku mutumba w'Ikiri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo, aho hantu cyane hari habangamiwe cyane gose. Ndabye nka data wacu yari merewe nabi cyane, uwo bitwa Rubyogo, ku ruhande rw'imbonerakure cyane nizo zari zitubangamiye. Icyo gutaha ntitucyumva neza ngo nukubera ko perezida atakiriho, kubera ko nkuko benshi ntabwo tuvuga ngo twahunze perezida yari ku butegetsi. None ni iki aba Barundi bamaze imyaka myinshi mu buhungiro, bamwe akaba bamaze guhungira mu gihugu kirenze kuri kimwe, batinya mu gihugu cyabo? Nk'akarorero hari ahantu usanga abantu barenganywa n'ababura amatari, bakarenganywa n'inzego z'umutekano, ariko mu by'ukuri waravuga ugasanga niyo raporo perezida naho yo mushikira ugasanga ikamushikira iri mu kindi kintu cindi shusho. Ariko mu by'ukuri tutabeshanye, igihe cyinshi ntabwo perezida yahagurutse ngo aje kumara abantu ngo afunge abantu, ariko ugasanga urubanza umuntu yakoze ico kibazo yishe nk'abo bantu canke yabafasha n'umutegetsi akabapfunga, bagakubitwa bakamugara, bagacika amaguru n'amaboko n'ibindi, abandi bagatabwa mu nzuzi. Hariho bamwe muri za nzego n'ubu bagumye mu ahubwo bagiye kuronka ijambo rikomeye. None noca mvuga ngo bihaye umugisha umuntu wo nketse wo guhunguka. Akarero dufatiye nko kumbonera kure mu gihugu zarasibije igihugu, ziteza umutekano muke ku buryo n'abantu bagomba kwicwa bazize ubusa. Kuvuga yuko rero twoca duhunguka kubera uyu mukuru w'igihugu amaze kwitaba Imana, ahubwo twabanza tukareba yuko inzego zijya zo hasi ku mitumba yuko yamaze kugira gute kuzihindura umuperezida mushasha yari igiye kugendako. Namara kuzihindura noneho bigasaba yuko amakungu atwemerera gutaha, kotaha tumaze kubona yuko hajya ku mitumba hari umutekano. Kuri izi mpunzi umutegetsi mushasha Evariste Ndayishimiye w'ubuca arahizwa agize icyo akora ku butegetsi bw'inzego zo hasi hamwe n'indi migwi ihungabanya umutekano w'abaturage nk'uko zibivuga, niho zafata umwanzuro wo gutaha. Twebwe tuzotaha igihe tuzobona ko perezida atanga itegeko rikubahirizwa n'abantu bose bari munsi y'ihugeza no kwa musitanteri kugeza no kumukoseye, kuko perezida aba ari umwami ariko afite izindi ngabo zitwara munsi yiwe. Ubwo rero reka tubisaba Imana, kuko ibyo umuntu ataza bisaba iyo hejuru ko niyimenya byose. None ukuvuga ngo kumva ko twohunguka icyo ni ikintu cyo kwitonda, kubera yuko akarorero nk'ubu mu gihugu imbonerakure ziracyariho kandi ziracyafise ijambo rigeze kure. Dufatiye nko kuri urupfu rwa nyakwigendera perezida Nkurunziza, bica birushirizaho kumva ko Uburundi kubwizigira n'ahari bwo twavutsemwo bitugora cyane. Naho muri iki gihe nk'uko ndimo ndabireba n'ubundi imbonerakure ziracyafise imbaraga, ariko tumaze kubona ko hari ikintu gihindutse, aho twazosubira natwe iwacu, kuko kuba turi inyuma y'igihugu natwe ntabwo tunezerewe. Natwe twifuza kubaka Uburundi nk'uko bwatubyaye, ko ariho mu gihugu cya basokuru bavutsemo,
Perezida Peter Nkurunziza wunamiwe mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu burasirazuba bwa Afurika nk'umuntu waharaniye amahoro y'igihugu cye n'abarundi bose ubwo yari mu ishamba na bagenzi be barwanya politiki yari ishingiye ku moko muri za 90 hashize icyumweru cyose n'iminsi mike yitabye Imana mu buryo butunguranye. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda rirasaba Perezida Paul Kagame kudashyira umukono ku itegeko ryemera iyubakwa ry'ikigo cy'ingufu za nukiliyeri mu Rwanda nk'uko ryatowe n'inteko ishinga amategeko. Mu kiganiro na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma, Bwana Frank Habineza uyoboye iryo shyaka avuga ko icyo kigo kizangiza byinshi kurusha ibyo kizakiza. Aratangira asobanura impamvu ishyaka rye ryatoye oya mu gihe cyo gutora iryo tegeko. Kubera ko tuzi neza ingaruka z'ibigo bya nukiliyeri aho biri hose ku isi uko bigenda, icyambere bisaba amafaranga menshi cyane kugira ngo byubakwe, kandi urebye bije y'igihugu sinzi ko bizacobera kugira ngo dushobore kubaka, kuko hari n'ibikoresho bikenerwa za uranium nazo zirahenda cyane, kandi nazo za uranium nazo zifite ingaruka mbi ku buzima bw'abantu kuko zifite ibintu bita radiation, ibintu biturukamo bitumuka bikajya mu bihaha by'abantu, mu bantu bakabihumeka, bikaba yabateza indwara zirimo za kanseri n'ibindi, kandi bikaba bigera kure cyane. Ikindi kandi tukareba imyanda yava muri icyo kigo, bivuga ngo ibyo baba bakoresheje iyo bivuyemo buri imyanda, kubona aho ubishyira ni ikibazo, kuko nk'ubu mu Rwanda dufite ikibazo cyo kubona aho dushyira amaordinateri, izi za mudasobwa iyo twazikoresheje biragoye cyane kubona aho bazabona aho babijugunye byamaze gukoreshwa. Ni ukuvuga ngo ubu noneho nk'iyo myanda bituza aho izashyirwa, kandi imyanda mibi ishobora kubikwa imyaka 100 itarabura. Noneho ikibazo kindi, ibyo bintu naho wabicukurira mu butaka ukabishyiramo, bihita bigenda bikangiza amazi ari ikuzimu, amazi ari hasi mu butaka, bikayangiza. Ni ukuvuga ngo bikagera kure kugira ngo abantu bose banywa amazi bashobora kunywa amazi arimo uburozi. Noneho tukavuga ati ibi bintu byose ko bifite ingaruka, none biramutse bigize ikibazo bigaturika, bikaba agisida yabyo twakora gute, twabigenza gute? Kuko urebye mu masezerano yize gusinya umwaka ushize ajyanye nuko igihugu cyafashwa aramutse habayeho agisida ya nukiliyeri, batanga amafaranga make ya miliyoni 5 z'amadolari batanga. Kika nko mu Buyapani ejo bundi tuka muri Fukushima mu Buyapani byasabiye miliyari, ngo bavuga ko zarenga miliyari 10 z'amadolari kugira ngo bashobore kuba bangana n'ingaruka zacu. None urebye n'ibyabaye mu kera mu Burusiya muri Ukraine ubu aho bita Chernobyl, ingaruka zaho na n'ubu barakubwira ngo nyuma y'imyaka irenze 30 nta giti cyamira, nta n'imvura ishobora kuhabona cyangwa se aho hantu nta kibazo gishobora kuhaba buri myaka 30. Kandi ibyo byagize ingaruka no ku bindi bihugu byo muri Europe nko muri Sweden naho byagezeyo n'ahandi hose, kubera umuyaga utwara ibyo byose byaturitse. Nabo bavuga ati biturikiye hano mu Rwanda, ni vuba akarere k'ibiyaga bigari kose kagira ikibazo, ndetse no muri Afurika byagira ikibazo. Twe tubona igihombo cyo kinini kurusha inyungu, kubera iyo mpamvu twatoye oya bw'iyo tegeko. Njyewe na mugenzi wanjye turi mu nteko ishinga amategeko. Ibyo bintu nkurikije ukuri mubivuga ni ibintu byumvikana nk'ibiteye ubwoba cyane. Kuki muri babiri gusa mutora oya? Nacyo twagarutseho itangazo twatanze, bano bakoze umushinga bagaragaje gusa impamvu yiza gusa, nta naho na hamwe bigeze bagaragaza icyo bita disavantage cyangwa se ingaruka mbi. Ni ukuvuga ngo twavuga ko bahumaga abantu mu maso babereka ngo nitukora nukiliyeri tuzateza imbere ubuhinzi, tuzateza imbere kwa muganga, tuzakora iki, ariko ntibagaragaze ngo hazabaho n'ibi. Twumva yuko icyo cyabaye ikintu kitari cyiza mu bateguye umushinga w'itegeko, kuko ntabwo bigeze bagaragaza ingaruka mbi, ku buryo twizera yuko nari kwizera yuko bagenzi bacu bandi iyo bari kumenya neza ingaruka zabyo zose byagaragaye muri uyu mushinga, nibura nabo bari kuba babitindaho bakatora ukundi. Ariko bivuze ko twebwe n'ishyaka ryacu n'ubundi tuharanira demokarasi, ariko twarengera ibidukikije. Niba twebwe ibijyanye n'ibidukikije tubitaho kubimara, kuko turabona iri tegeko cyangwa se ikigo cya nukiliyeri gishinga mu Rwanda, kuko n'ubundi bamaze kubitwara kizashingwa, kizagira ingaruka itari nziza ku bidukikije no ku Banyarwanda ndetse no ku isi yose. Uti bamaze kuritora n'ubundi icyo kigo kizashingwa, mugiye gukora iki mu ishyaka ryawe kugira ngo mugerageze kurengera ibidukikije uretse gusa gutora oya? Muzaterera agati mu ryinyo mugumaho? Hari byinshi byakorwa, ariko buri cya mbere gikorwa ni uko twisaba Perezida wa Repubulika, kuko niwe awusinyira ku itegeko bwa nyuma. Ubu itegeko rivuye mu nteko ishinga amategeko risinywa na Perezida wa Repubulika bwa nyuma, akarishyira muri gazeti ya leta. Ubu icyo twamusaba ni uko yashishoza
kugira ngo yo kurisinya yo kujya mu nteko ishinga yo kujya mu igazeti ya leta ubundi tuzamenyesha igihe cyose kigeze. ariko se bwana Habineza ibyo bintu uvuga ko ntekereza ko n'abagiye gukora iryo tegeko babizi kugira ngo abantu bajijukiwe n'ako kaga umaze kubwira abumva radiyo ijwi ry'Amerika utekereza ko baba barashishikajwe n'iki kugira ngo bakore iryo tegeko bemeze yuko icyo kigo cyubakwa mu Rwanda? urumva twebwe ni nabyo twasobanuye rero turabona ati ibyo gukora uruganda rwanda gutangira icyo kigo cya nucleaire mu Rwanda ni ukwezi kare gisasu kandi twavuze ko ari igisasu cya nucleaire ni igisasu cya nucleaire ni ukuvuga ngo gitukuturikanye cyangwa guturikana n'abantu bose bo bakavuga ngo bizafasha mu kuvura kanseri ngo abantu bageza mu Buhinde kwivuza kanseri tuzajya tubavura ari benshi hano mu Rwanda bakavuga ngo n'ubundi ibyuma byose bituma imodoka duca hose ngo birimo nucleaire ngo ubu tuzajya dukora ubushakashatsi tuzajya dukora iki tuzajya tubyikorera ibintu byinshi cyane ngo bizateza imbere ubuhinzi ku buryo bumva bafite inyungu zabo bavuze ziri aho ariko twebwe turabona izo nyungu ntawe zihuriye n'igihumbi turabona inyungu ari nkeya kurusha igihumbi turabona igihumbi aricyo kinini cyane kurusha inyungu zavamo. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 18 y'ukwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho turabigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1976 nyuma y'iminsi ibiri hatangiye imvururu y'Isoweto muri Afurika y'Epfo zakwiriye mu gihugu hose. Igipolisi cyishe abantu bagera kuri 600 n'abandi bihumbi bakomerekera mu myigaragambyo yatangiye abanyeshuri bashaka kugaragaza ko batishimiye kwigishwa mu rurimi rw'agashakabuhake Afrikaans. Mu gihe ababikurikiranira hafi babona iriya myigaragambyo nk'intangiriro y'irangira rya politiki ishingiye ku ivanguramoko, Minisitiri w'Intebe John Foster wari mu rugendo mu Budage yatangaje ko izo mvururu zigamije gutera abaturage ubwoba no gukurura umwiryane hagati y'abazungu n'abirabura. Nyamara abanyeshuri 400 b'abazungu bo muri kaminuza ya Witwatersrand mu mujyi wa Johannesburg bamaze kubona mu binyamakuru ifoto y'umwana witwa Hector Petersen wari wiciwe Isoweto nabo bifatanije n'abirabura mu kwigaragambya bamagana ubwicanyi bukorerwa abana. Abakozi b'abirabura nabo bahise bahagarika akazi, imvururu zikwira mu duce twose dutuwe n'abirabura mu yindi mijyi. Iyi myigaragambyo yabaye mu gihe amahanga hamagariraga ubutegetsi bwa gashakabuhake muri Afurika y'Epfo kudohora ntibukomeze gukandamiza abirabura. Ishyaka ANC ryabyuririyeho rikaza umurego risaba ko intwari yaryo Nelson Mandela wari muri gereza ya Robben Island afungurwa. Shuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire Mokbili Yabaro wadufashije kwegeranya aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona, turayaga tugahuzayo ku Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo
yabaye igisubizo cyacu. Ifite abakozi b'akarorero batanga amakuru